Муин, ассалому алейкум. Як бори дигар дар бораи ватан гап занам. Дар ватан чӣ хелай вазъият? Айни ҳол настрои рӯҳонӣ, мисоли гап меган курс самочувствия, саломатӣ чӣ хелай? Ту бояд қатъи Мавлид Хайбуллаев баромад мекардӣ. Чӣ гап шуд? Чӣ хелӣ шуд? Мисоли гап саломатит безеб кам тараф накард дар бораи ҳамин чиз. Якумин Файтере Таджик ки 2021 сол иншааллоҳ баромад мекунад. Баям тайёр кунем ки дар номи Аллоҳ моро я результат хуб кия. Ҳабибулло азизов. Дар Махачкалаи ҳамун ҳозир айни ҳол. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон боша. Кадом тума тамошодор Аллоҳ нигаҳбонш боша. дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед? Ман ба шумо сомонаи иловаги.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар ilоваги.com. Друзья, салому алейкум. Муин Гафуров первым зайдет в октагон из Таджикистана. Буквально через несколько минут мы начнем прямой эфир с Муином. Сейчас подождем, немножко люди наберутся, и мы начнем. Насколько я знаю, Муин Гафуров уже готов. Вот, сделаем небольшую такое напоминание, друзья. Муин Гафуров выступал, последний раз он выступал в организации One Fighting Championship. В упорнейшем противостоянии, и по каким причинам мы все знаем, он уступил, мы все знаем, что он там, даже не дали ему нормально вес гонять. В общем, он не восстановился, только по этой причине проиграл, и то проиграл по очкам. Вот, и предыдущий его бой, можно сказать, который сорвался буквально за несколько суток до его начала, это было вот как раз таки в данной организации против Мавлида Хайбуллаева. И что, друзья, давайте добавлю Муина и начнем. Муина Гафурова добавлю и начнем прямой эфир с ним. Муин, ассалому алейкум. Саламу алейкум рахматуллах. Насазек, насетон хуб. Альхамдулилля. Ты как, брат? Шикри, хадо, шумо хубе, чё кадека? Отлично. Как тебе удобно, на русском или на таджикском языке делать эфир? Таджики, забон таджики, какая родной язык. Все. Муин, ассалому алейкум. Як бори дигар дар бораи ватан гап занам. Дар ватан чӣ хелай вазъият? Боду ҳаво чӣ хелай? Як камтар нафикр. Ва алейкум салом акаҷон. Ва алейкум салом ҳама бародарое ки иҷа ки моро тамошо доранд ака. Ватан беҳтарин ака. Ва ҳама шумо худо беҳтарин рафти ака. Як камтар хунукай. Ами сабаб да берем машкада камтар ча ихида ҳамаш суд. Ман медонам ки дар берун кросс медавиди. ҳозир дар куҷо кросс медавӣ? ҳозир як фақат зал акаҷон. Аҳа. Беговой дорожкада? Бале, дар беговой дорожка ака. Машааллоҳ. Якум савола метиём, Муинҷон. Айни ҳол настрои рӯҳонӣ, мисоли гап меган курс самочувствия, саломатӣ чӣ хелай айни ҳол? Алҳамдулиллоҳ якум тести ки коронавирус спордем акаҷон. Ҷои ҳама хуб гузашт, ҷои ҳама соза гузашт. Самочувствия ҳама тайни ака. Фақат баромад. 6 рӯз пас, 6 рӯз пас. Бачкоҳо акаҷон 6 рӯз пас. Рӯз ҷума. Агар хато накунам. Ту дар душанбеи худо хоҳад кай Абу-Даби парвоз дорӣ? Ага бега, ага шам. Чанд соата раҳай уҷа? Чанд соат мепарӣ? Акамора через Турция билет гирифтагем. Оз Турция мерем, ай Турция уҷа мерем. Секундантот қатъи ки мепара? Вообще чӣ хелай вазъият? Чанд соат мепарӣ? Секунданто акаҷон чӣ гум ака ҳозир ҳама ҷо организатор бе балечи гузаштаста айрӯи ҳава як дона секундант меган. Зуҳур Нурмаҳмад какай зуҳур чатумонай. Ман хадмат накас мерада ман мерам акай зуҳур мерам. Машааллоҳ. Ту да чанд та бой қатъи бо контракт бастагӣ? Якта бой ёки якчандта? Не як бой фақат як бой акаҷон. Чӣ хел даговор кардӣ барои чӣ хел? Ман медонам ин организация агар ягон кас авай кина мисоли гап да созмонош гира аз 3 то кам розӣ намешавад. Ин организация акаҷон
яким организация мақсад ки яким организация ки бо худмо хостем пивай кунем контракт кунем бора риски я веси я чемпион шуна дуда будан агар ки ма качмо ба да питер бо баятон буша гап зада будем ёдумда нест ана он вақт я чемпион шуна дудан ма қабул кардам ба онҷа калишки у откаска чид бо бой муадмини чид و دیگه خیلی فقط کنترل بودن روی هوای دیگه بود اما کنترل گرفتم فهمو او چمپیون کی بود من نمیدونم چمپیون شد که بعد یه سوال دیگه تو در کدام کاتگوری برآمد میکنی 61 یا 66 در اینجا 66 کردم تو است دیگه 61 نمیخوای هم برآمد کردن و دی بو 61 اگر که خدا روزی بوشه پابه داشته ان شاء الله باشه 61 بازی این حال چند کیلو دیگه مونده تا کینات کرد 1 کیلو 600 گرم این آزی اینجا ساون آمدگیم اکا اینجا ساون آمدگیم اینجا ساون هم دارن در برای همین کمپلکس کم اکا نخواه کمپلکس ناو نیست؟ او بله اکا این کمپلکس ناو نه یکم زدنش اکا نمی زدن که مقصد مدره یکم زدنش تنیس داره کاینا بوزلی فوتبال داره بوزلی MMA شده گیر اینجا دمی از نه هرسی بوی از زدن داره اینجا بحثین های ساونا مجبور هم پتی این تولاری که میسوری که آدم ها میدروین میشینن اما تولاری کارانش چند هزار آدم میبرن آن همیشه اکا این نمیدونی باشی نیکی دارم خیلی تولارن او هم اینجا دوران جای تنیس کامل نکا زودو گذاشته بود اگر که تماشا کرده باشین ها دیده بدوم او آن همجا کردم با بزالی بحثین شم تالار بده ماشاءالله بهترین من فکر میکنم که اگر تسترک پاندمی گذاره خدا خواه رحم شده شوند تورنیر کلان برگزار گردد در همونجا نهایت زود میشه ولی چی حبیب هم گفتگی بود که همون ارگانیزاسیون عربسکی خاطی ارگانیزاسیون ایگل انا در تاجیکستان میخواهند یک تا برنامه گذراندن خدا روز باشه کجاست روزی هم گلاو هم کسالی و روا بهتر میشه که با این موینجان بعد باید باشه اگر تو باید خطی مولد خیبولای برآمد میکردی چی گپ شد چی خیلی شد مثل گپ سلامتی بزرگ کم طرف نکرده برای همین چیز متوجه شویم ما در ایبوره یکی چی گم کرد جا یک بو نمیازی بخونه که چی لکه میشه بده همون روزا هم خیلی کم مجلس الله در کم خیلی کسال شدیم رفتیم ما فکر کردیم که یا مسوزه شاید مثلا گمی رو گریب سلفا هم خیلی پراسه که وز گنه دیدم 70 کیلوش دیدم جرام 4 کیلو دیگه مونده بود میکردیم انشالله که هم خیلی کسال برومد نشد کردمی رو کسالی مقصد کردم همون خنکی میز خنکی زدگی تو شما زدکتا؟ نه خنکی اکا پورا نه او پوما خنکی زدم اکا چه اکر خیلی کام پوشدگی بودم پورا خنکی میزنم اون لیترون ماش کردنم توبه خیلی خدا ایله دیگه کسال نشویم اینجا تو میدونی تمی هر زمستان تایلند میرفتی فهمیدی براد با می بدن تو عادت کردگی بود در همین گرمی تایلند امریکا بسیار چیکارگی بود برای همین خبر فکر ممکن بود خیلی امیر راهو محکم بود اگر باید میرفتم پیش این بوی امیر رفتم راهو محکم بود نشد کم ای الله قوت کرد آی تقدیر نصیبه بعد چیز ویزا داری برای امریکا رفتن آره امریکا نه ولی به یگان خیلی مشکلی با تو ویزا همه وقت چی میکردن میدادن این حال ویزا نداری امریکا برای چی با چی سبب ما مقصد که ویزام بود اومدم ولی یکا ندارم اومدم خدا روزی بود یکا انا کوزی بویا که یکا پاویدا کنیم با پرگلاشن اجداد میکنیم نداریم یعنی که از روی گپی تو گفتم میشه که قطعی مولد با همراهی مولد خیبولای بچه اینترس نداری یعنی دیگه برآمد کردن خدا روز یکا همه چیز بگم بود از ما لوگو بریم تیار مکانی بوش کتی نه من میدونم که قطعی لوبوی کس تیاری داشته باید مثلا در افکت داد که میخوام قطعی حبیبم بزنم من میدونم این چیزایو یا سوالی دیگه بچه خود میخوای همین بوی طلب میکنی یا هوایی که طلب نمیکنی ما دکوز یا بوی کدار پروز یا که همیا بوی ما دو دگه
باز انشالله که هم بیام ما برم اکا جای با اینترس همه شبیه میشه که برای ماشاءالله راضی باشه در بوی گلام پاوه داشته باشه انشالله دعا میکنیم همه کسان چند 80 قصه باشه ما کسان دعا میکنیم به حق موین جان که موین دست بالا گرده برای چی یکمین فایتر تاجیک که 2021 سال انشالله برآمد میکنه انشالله خدا روز باشه باید که این اکا با باید چی مسئولیت ها مواقع خیلی اکنه خیلی داخل دوستم همسه که ما اگر که برم باید کانترکت کنم اولی بعدی باید کانترکت کنم انا باید اجدا دارم هم باید فکر فقط دامی سفری که وزده کرده اگه کس نیست موین جان درباره حریف خود درباره حریفی که تو با او برآمد میکنی چی میدونی تو کیه و از کجای و خلیفه تره برای چی ما اکا میگم خانده بخیر که ما یا باشه تماش کردم من سفر که اکا دو باشه تماشا میکنم مقصد بای اخیران چخلی جنگ کده گی اگر که اخیران شب بای دو دا باشه اکا با بریدگیش تماشا میکنم پرید پسلید نیم اگر که اخیران شب دو دا باشه یا پراجنگیش تماشا میکنم دو باشه وای میکنم اکا که بگم که اکا سفری بعد نیست خیلی خوبه همه طرفا برای باید حرکت کنیم که انشاءالله چی میشه درباره خورشید نظر کمتر نقل کن او حوزی اینی حال با سازمان یانگ ایگل کانترکت کدگی تو کمیسیون گپ همچون برادری هستی که همه وقتی همه وقت در تعمیراش هم چه بگم رول اساسی وای میکنه بازی میکنی برای کمتر نقل درباره هوای خورشید نظر فوز یکرون تیاریش الحمدلله بهترین رفته سه همه طرفا دستش هم بازیش خوب رفته که خدا همه وقت خواتش که همه خیره و باوری داریم که باید در همین مسابقه سزاوار همه جایزه که چی کمربند شود که انشالله همه چیزا ما باوری کامل داریم انشالله یکمش الله خودش قوت یشه گران پری دادن داو گران پری توجیه کردن خورشید نه اوزی ده باید دبو جای دیگری همه عزیز حبیب الله عزیز ها در مخچکلای همو اوزی اینی حال امزال خدمونه هم دو داره الله میدونم جوات اگر که خدا روزی باشه فینال روان اگه باید در فینال دو بزنه نگیم تو فینال باید مینت کنم بله خورشید همه چی داره برای فینال رفتن همه چی سپارینگ پارتنرای مشنی ترینرای مشنی همش هسته دیل گرده همه چی داره انشالله کنم قطعیت نبردی شبای برای ابودابی وای اکجون ما بیام بابا یا جا خدا روزی باشه ما بیام صبح سلام اکجون با یا جا برم ما میریم اون راسته میریم برای کی اوجا دا برآمد در بخواد تیار میشه اوجا بایم تیار کنیم در نام الله مرو یا رزولت خوب کیا سپورت این تاجیکستان امردین گفته که بخواد گفته یک جویا میریم گفت так обязательно دامی محاربای خورشید یک جویا میریم بگرو اگه نخته که اوجا میریم ان شاء الله همراه ما کسا همراه اونجا بهترین موین جان دیگه یکم سوال ندارم هزار آمد اکجون با یکم خدمت دیگه میکنیم عیداس ما کچیزه میبیا غلبه موین جان غلبه کن برای مبصر برای مردم تاجیکستان غلبه ایت بهترین توفه بهترین خدمت انشالله الله همتون نگهبان باشه اکجون کدوم تو تماشا داره الله نگهبانش باشه در غریبی با شما دعا کنید انشالله دعایش ما تاثیر بگیره مستجاب میشه انشالله بله صدقا از صدق دین دعا میکنیم موین جان گام نیست اکجون الله نگهبانتون خب همه بچه‌ها سلام گو اکای احکام اکای هوتان همه را سلام السلام علیکم و رحمت الله خانه آباد خب موین تیاره خداخواه انشالله هم مقصد دعاگو باشیم حقیقتا هم صدقا دعاگو باشیم انشالله این بچه غلبه را به دست میگیره